and then oh, what a big tackle from Hoërskoolstrand. That was on Giano Da Costa, the number 15 fullback. Here comes Hermanus with a kick through. Oh, a bit of obstruction, and it's in the first try, Hermanus. Hermanus Prinsloo, the number 7. Here comes the number 10 with a little chip. I'm not sure if that was the right call though, but it worked for them. The number 15 slipping and going. Absolutely speed. Caleb Reading. From the referee, well, it looks like Hermanus turned this ball over. Nope. Penalty to Hoërskoolstrand. Phillips, quick load off. Wow, take the ball, number 10. A kick through. But serious questions will be asked right now. But number 10, Justin Phillips, what a offload from the youngster. Probeer om my bal vorentoe te vat. Hier kom Hoërskoolstrand weer. Nou beweeg hulle agterlyn toe. Binne buite. Weer eens 3 nommer 3 vir Hoërskoolstrand. Not met die bal aan. Hier kom hy. Uitkom die bal na sy binne Van der Walt. Binne center nog een aangee en dit is oor vir Hermanus aan die tweede helfte. Wel, hulle het die eerste 3 gedruk in die eerste helfte ook. Newton, Phillips, show and go, great skill. The number 15, he spots the gap. Can he reach? Yes. Caleb Reading, take a ball. Penalty for Hoërskoolstrand. Quick tap and go. Searching for another one. And yes, they do get another try. Bit of a loose pass there, and it's a bit of advantage for Hermanus. Quick tap and go now should be the call for them. Yes, space on the outside, and players, they will manage to get a try. Okay, so I'm here with the captain, of course. What a tremendous game we saw from the under-19 ace. Justin, well done. Hoërskoolstrand, of course, up against Hoërskool Hermanus. The boys traveled so far, but what a display. Justin, jy het so mooi gespeel die eerste helfte. Natuurlijk, Hermanus het die eerste 3 gedruk, maar jy het onmiddellik weer teruggekom. Wat het jy vir jou ons gesê? Wat het jy vir die boys gesê? Ons coach het ons gesê dat hulle gaan kom in die eerste 20, hulle gaan kom. Ons moet net die pressure op, ons moet net hou. Hulle het gescoor, ons toe maak ons op, toe het scoor ons. En toe ons het scoor, toe het ons die momentum. Omdat ons vir hulle uitgehou het met 14 man en hulle het 1-3 gedruk. Toe ons gedruk en toe ons weer voor, toe het ons momentum. Toe druk ons weer. Maar soos hulle sê daar in die kleedkamer, hulle gaan 20, eerste 20, hulle gaan pans, soos moet net die pressure op. As jy Justin, ek wil nie meer veel langer hou nie. Wat vat jy van hierdie wedstryd af na julle volgende wedstryde toe? Van jy was ook net so warm met hy nommer 10 Dree en jou nommer 9 skrimskakel het jou baie mooi gehelp, maar wat vat julle die lewenslesse as 'n rugby speler van hier vanaand te vorentoe? Ons niks so nog goed kan doen nie, dat ons net as ons met hom gaan, oor as ons gaan met hom, enige iets is moontlik. So ja, en wat ons op die veld het vir mekaar, ons mekaar se rug het, ons is 'n broederskap op die veld, so ons moet mekaar se foto regmaak, ons mekaar se rugte het, en ja, ons moet net die game geniet. Daar sê Justin Phillips, baie dankie en sterkte vorentoe. Dankie meneer.